Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život. Iako me većina ljudi poznaje kao dizajnera, ja ću danas u stvari pričati o nečemu drugom, a to jeste edukacija ili rad sa mlađima od sebe, da tako kažem. Nekako me obavezuje moja maksima koju vrlo često izgovaram, a to je da je edukacija apsolutno najvažnija stvar na svetu i da se većina loših stvari koje nam se sada dešava upravo zato što ceo sistem obrazovanja, vaspitanja, ne zaboravimo tu jako važnu reč, jeste postavljena na potpuno pogrešne osnove. I moram da počnem sa nečim što je već bilo, ja mislim, u ovom serijalu, a to je Školigrica i jedna fenomenalna žena, Ljubica Veljanski-Ristić. I moj ulazak u Školigricu vrlo brzo, vrlo rano nakon samog osnivanja i 8 godina rada sa predškolskom decom na polju radionica u oblastima vizualnih umetnosti. 8 godina rada sa predškolcima koje mene u suštini potpuno promenilo. Ja mislim, nikad u svom životu nisam imao toliko snažnu emotivnu razmenu kao što sam je imao tih 8 godina, ne samo sa decom, nego i između saradnika i između roditelja, saradnika i deca. To je bio jedan projekat koji ja mislim da apsolutno spada u vrh onoga što se dešavalo možda u istraživačku stanicu Petnica u to vreme u Jugoslaviji, ja mislim i šire. Ja mislim da je to u stvari možda suština nečega što zovemo obrazovanje. Znači, biti sposoban da ne kriješ ništa, da budeš otvoren, da daješ, da se ne stidiš kad nešto ne znaš, da budeš na neki način i saradnik i ravnopravan, a s druge strane neko ko ipak prenosi neku količinu znanja. Tamo sam naučio stvarno da postoji nešto što se zove odnos između ulaganja i primanja, da postoji nešto što se zove otvorenost, da postoji nešto što se zove komunikacija, razmena. Sve te stvari koje su užasno važne u životu, u stvari ih nigde ne naučite. Nikad više nisam bio isti posle 8 godina provedenih u Školigrici. Postao sam puno otvoreniji nego što sam bio do tada i na neki način shvatio koliko je važno u stvari to što zovemo obrazovanje, edukacija, vaspitanje, kako god želite. Prijatelj emisije Merkur osiguranje. Osiguravamo najvrednije. Osiguravamo život.